Mana yarambwiye ngo manuka ku gishanga. Mukama yamugamba nti kirira wari wa wanta wali amazi. Irambwira ngo ndashaka kukwigisha igikeri. Namugamba nti njagala kusomesa ekikwatagana n'ekikeri. Anyuma ngushushanyiriza ubuzima bw'abakristo. Waruvanyuma kuwe kifaananyi cy'abarokore. Imana irambwira ngo igikeri kirashushanya umukristo. Katonda namugamba nti kino ekikere kifaanana n'omurokore. Irambwira ngo cyitegereze ndacyitegereza. Namugamba nti tunurire ekikere ekyo n'akitunuulira. Imana irambwira ngo igikeri ntigihora mu mazi. Mukama namugamba nti ekikere ekyo tekibeera mu mazi bbanga lyonna. Irambwira ngo nubwo gihora mu mazi ariko kirahanda. Mukama namugamba newankubadde kibeera mu mazi bbanga lyonna naye ate kirina amagwa. Imana iransobanurira. Mukama namunyonyora. Dufite abantu bahora mu masengesho. Tulina abantu ababeera mu musaala. Dufite abantu basenga. Tulina abantu abasaba. Ariko bafite ibintu bibahanda ntibashaka gukizwa ngo bemere Yesu. Naye ate balina ebintu ebibanyiga ebitayagala abakirize Yesu bulungi. Kuwa mbere ni mu masengesho. Ku Mande ari musaala. Icyumweru kikarangira. Sunday yonna negwawo. Ariko wamukoraho ukumva arahana. Ate naye teb'omukwatako n'owulira nga ariko amagwa. Gukizwa sibye ariko guhora mu masengesho nibye. Kurokoka si bibye naye ate okusiiba musaala bintu bye. Bariso umuntu muri kwengo mbese nawe uhora mu mazi ariko uracyafite amaga uracyafite. Buuza muno nti nawe obeera mu mazi naye ate okyariko ebintu ngebiringa. Mani irambwira ngo abantu benshi barasenga. Mukama namugamba nti abantu bangi basaba ariko imbuto zo zaranze. Naye ate ebibala byo byagaana. Bameze nk'igikeri gihora mu mazi. Bali ng'ekikere kibeera mu mazi eva. Ariko ntibashaka gukizwa. Naye ate tebaagala kurokoka. Kyakabiri. Ekyokubiri. Mani irambwira ngo igikeri gifite ubwenge. Mukama namugamba nti ekikere kirina amagezi. Iyi imvura iraza kugwa. Enkuba buli webanga egenda kutonya. Igikeri kiratabaza. Ekikere kisooka ne kireekaana. Kikamenyesha abantu begereye aho hantu ko imvura iraza kugwa. Ne kireekaana ne kimanyisa abantu abali aho kumbi nti enkuba egenda kutonya. Ariko ikibazo ni kimwe cy'igikeri. Naye ate ekizibu ky'ekikere kiri kimu kyokka. Kibuulira abandi. Kigamba eri abantu abalala. Ariko iyi imvura iguye nicyo kinyagirwa mbere. Naye ate enkuba yo bw'etonnya cyo kisigala mu mazzi. Muriko murabyumva? Enkuba ekikuba mubiwulira. Igikeri gitanga imbuzi. Ekikere kisooka ne kibuulira abantu. Kikavuga ngo yemwe mwegereye hano. Ne kibagamba mwe abasemberedde wano. Kikagonga. Ne kireekaana. Kikavuga ngo imvura iraza kugwa. Ne kibagamba naye enkuba egenda kutonya. Abantu bakagenda. Abantu ne bagenda. Ariko iyi imvura iguye. Naye ate enkuba buli lweba etonye. Igikeri nicyo kinyagirwa mbere. Ekikere kye kikubibwa enkuba okusinga ebirala byonna. Nyura mu isi y'umwuka. Abantu benshi. Abantu abangi. Bavuga iby'Imana. Boogera ebintu bya Katonda. Ariko iyi Imana ije gushungura. Naye Katonda buli wazzeho okusunsula. Nibo bambere Imana ishyira hanze kuko Yesu ntibamwemera. Abo basooka Mukama basooka okuteeka wabweru kubanga Yesu tebamukiriza. Imana irambwira ngo icya gatatu. Mukama namugamba nti ekyokusatu. Igikeri. Ekikere ekyo. Igihe cyose. Ekiseera kyonna. Iyo umuntu agiye kuvoma. Omuntu buli waba agenze okusena amazzi. Gihora kigonga. Buli kaseera kibeera kireekaana. Kikagira urusaku. Ne kibeera ne kerere mungi. Ariko kikananirwa guhunga. Naye ate ne kiremwa okudduka. Dufite abantu benshi. Tulina abantu bangi. Bahorana urusaku mu nzu y'Imana. Eva babeera nga balina okuleekaana nga ate balina. Mana waranyibagiwe. Babereekana Mukama waneerabira. Mana ko wemeye kwibibimbaho. Katonda wakkiriza bino bibeeko. Mana kuki utatuma ntabagwa nk'abantu. Lwaki tonyamba? Ngira umuntu muri kwe ngo gabanya urusaku we n'imbuto zo gukizwa gusa nizo. Gamba muno nti kendeeza okuleekaana wabula obale ebibala eby'obulokozi. Uyu munsi Imana iguhereza ururimi ruvuga abandi neza. Gamba muno nti Katonda akuwa olulimi olwogera abantu obulungi. Kuko kuvuga abandi nabi n'umwuka wa Sitaani. Kubanga buli oba oyogera abalala gwe mwoyo gwa Sitaani. Ndashimira Imana. Yeebaza Katonda. Imana ijya gutabara ntabwo inyura ku muntu. Katonda bw'abanga agenda okuyamba tayita ku muntu. Ibanze mubaze. Mbwe asooka mubuuze. Oya. Umva akantu mushyishuri. Wulira akantu kabikudiddwa. Yesu ari mu ijuru. Yesu ng'ali mu ggulu. Satani yari afite amakuru ko azaza. Sitaani yari alina amawulire nti alijja. Yari azi ko azaza gucungura umuntu. Yari akimanyi nti ajja kununula omuntu. Hanyuma Satani
satani n'ingabo ze nete sitani n'abasajja be batega ambushi yo kuzahitana Yesu ne batega ambushi yo kuta Yesu bari bazi ko Yesu azamanuka mu bicu bari bakimanyi nti Yesu arikanga avude mu kirere bagafata amaguru bagakuraho wakiri bakwatemye amaguru bagamujeko satani amara imyaka myinshi n'abadayimoni sitani n'amara imyaka myinshi ne dayimoni zize bavuga bati reka tumurindire azaza agahanga tugakuraho bagamba katumurinde ne wanajja wakiri tunamujja ko mu kuguru Imana yacu ifite ubwenge katonda wafaye inama Haleluya. Marayika Gabriel yagamba marayika yamubwira ngo iruka nona namugamba nti tukamango umanuke ogende nugera kuri Mariya bonotuka ko Mariya umubwire ngo uzasama inda y'umuhungu omugambe ntogere uri Haleluya. umva gatoya uri akatono abadayimoni bo bategereje ko Yesu azamanuka bo barindiriye nti Yesu arika kumbi Gabriel akimara kongorera Mariya kumbi Gabriel nga yakabigamba Mariya ijwi rya Gabriel rijyana umwana mu nda etobozi ringiza umwana mu rubuto satani wategereza sitani ye narindirira ko nibura Yesu azamanuka dadwisi Yesu arika kumbi Yesu arimo arakurira mu nda ya Mariya ari gukurira mu rubuto rwa Mariya haleluya Amina. uriza we arindirije abantu benshi Bibiliya iyo tugeze ahira bacanga abantu bangi bwo tutuka wana Bible bacanganyo Yesu yavutse ate Yesu yazari bwatya abantu bize biochimie abantu abasoma biology and chemistry birabacanga bibasobera kubera ko bashira mu bwenge ariko bakayoberwa hinda yinjira kubanga bo batekamo amagezi nene batamanye urubuto wowe rwahita mwizwi rya Gabriel mu dobozi rya Gabriel harimo intanga zimanuka mu nda ya mu mwarimu ensigo rwa Mariya satani we ategereza amakuru sitani ye narindirira amawulire uyu mugabo azaza rya ono musajja alijja ddi uwo muntu muri kwe aho abantu bagushakira siho Imana izanyuriza cyaba munota watu kunonyereza siwe wanakuyisa uyu mugabo ono musajja azaza rya anazja ddi hajya ngo azaza kucyungura puzari cyangwa kununura omuntu ewana mwese mufate ambush mwenna mukwate ambush mutega ambush akimanuka amaguru mukure nga yakakabwata amaguru mujeko satani arategereje sitani narinda inda ya Mariya amezi 5 urubuto rwa Mariya rutuse emyezi 5 emyezi 6 amezi 9 emyezi 9 Yesu aravuka Yesu nazaribwa avuka abadayimoni bataramenya amakuru nazaribwa nga dayimoni tasinategeera amawulire igihe yari afite imyaka 12 ayina emyaka 12 mu sinagogi yose yo muri karitsiye obulamu bwabo Yosefu mu kitundu ekyo bagiye kumva bumva ngo hari umwana bwe bagenda okula ne bawulira nti waliwo warimo aravuga ibintu bikomeye cyane wali yogera ebintu eby'amaanyi nnyo n'abanyabwenge byamaze kuba cyane n'abagezi tebakyabitegeera abadayimoni batangira kumenya amakuru abadayimoni batangira kumenya amakuru dayimoni nezitandika okumanya amawulire nibwo bamenye neza ko Yesu yamaze kumanuka aho bategeera nti Yesu yajja dda satani aho yari ategeye Yesu sitaani we yari avuze kuteze ambushi Yesu aravuga ngo uyu mugabo neneho nzamushobora n'agamba nti naye ate ono omusajja naamusobora ngiri uwo muntu muri kwe ngo Imana izagutabariraho abantu badatekereza gamba muno nti Katonda ari kuyambira abantu be batarowooza Imana izagutabariraho abantu badatekereza Katonda ajja kuyambira abantu be batarowooza ejo tuziga ijambo rivuga ngo enkya tugenda kusoma ekigambo kyogera bwe kiti hari umuntu umwe Imana ikura mu nzira waliwo omuntu omu Mukama gwajja mu kkubo ugakandagira muri Kanani yawe gwe n'oyingira mu Kanani yo omuntu omu bw'ati umuntu umwe Imana ikura mu nzira omuntu omu bw'ati Mukama gwajja mu kkubo lyo ndumva uyu mugoroba ngiye guhana mpulira akawungezi kolwala agenda kuragula ndiko ndategura umutima wangu banze wumva ijambo ari kutegeka omutima gwo osooka owulira ekigambo ubuhanuzi ni ikintu kiri simple kiri toto obunabbi kyekintu ekyangu nnyo mbere yuko wakira ubuhanuzi uba ukeneye kubanza kwakira ijambo ry'Imana nga tonafuna bunabbi weetaaga kufuna ekigambo kya Katonda kubera ko ubuhanuzi bumeze nka kubanga obunabbi bulinga kwandika ikintu warangiza ugatsiba bulinga okuwandika ekintu ku blackboard nomala n'okijjako bwe bityo obunabbi bwe bubeera ariko ijambo ry'Imana naye ate ekigambo kya Katonda ninga supaguru lirafata kiringa supaguru kikwata iyo cyamaze gufata kimara kukwata nta muntu ushobora kukomora tewali n'omuntu asobola kijjako gira uwo muntu ngo mbere yuko utunga ubuhanuzi baza utunga ijambo ry'Imana gamba muno nti nga tonafuna bunabbi sooka ofune ekigambo kya Katonda
muranyumva mumuwulira nukuri ngende umuhanuzi w'Imana mazima ddala ye nabbi wa Katonda ibyo nkubwira ndabizi byakugamba abimanyi ariko mbere yuko ngo hanure naye nga tannakuragulako reka ijambo ry'Imana ribanze rigufa leka ekigambo kya Mukama kisooke kikukwateko ababyeyi mwese muri hano abazadde mwenna muri wano ndashaka kubwira umuntu uri hano ayagala kugamba omuntu ayena ali wano uhagaze ku munota wa nyuma wo guseba oyimiridde ku kaseera akasembayo k'okuswala reka nkubwire iri jambo leka akugamba ekigambo kino mushumba yabivuze musumba yabyogeddeko ikigaragaza umusirikari wagwanye ahantu hakomeye ekiraga omunnamagye yalwana awantu aw'amaanyi ntabwo ari imyenda ya uniform si uniform gyayambadde ni inkovu yakuye mu rugamba wabula nkovu ze yajja mu lutalo olwo ikigaragaza ko uzagera kure hakomeye ekiraga nti olituuka wala nnyo ni intambara urimo uranyura mu ze ntalo z'oyitamu olwaleero niba uri kunyura mu ntambara ziciriritse bw'oba ng'oyita mu ntalo ezawansi ndabivuze ndi imbere y'uruhimbi ntukuri ntuzakomera mazima ddala byogedde ng'ali mu maaso waneeno niba uri tolinywera kunyura mu ntambara ziremereye bw'onooba ng'oyita mu ntalo ez'amaanyi urimo urapushingwa n'Imana ikubwira ngo uzagera kure Katonda yakupushinga okukutuusa wala Yesu aravuka Yesu n'azaalibwa avuga ubutumwa bwiza n'ayogera amawulire amalungi enjiri ennungi arangije arapfa n'amaliza ate n'afa reka mbabwire ikintu gikomeye leka bagambe ekintu eky'amaanyi iyaba Yesu ataravutse singa Yesu teyazaalibwa ubutumwa tuvuga tuba turuhira ubusa enjiri gye tubuulira tuba twekwoyereza bwereere mva igitangaza wuliriza ekyamagero Yesu yari afite intumwa 12 Yesu yalina abatume 12 hari abagabo batatu bari batangaje muri izo ntumwa naye ate waliwo abasajja basatu abaali bakyamagero mwabo bonna 12 bamwita Yuda asooka yali Yuda yari umunyamibare cyane Yuda yari abara nnyo hari abantu tugendana waliwo abantu betutambula nabo bakagira ngo baprofite icyo turiki nga baagala kufuna mu kye tulina Yuda yari umwana uvuka katikati mu mujyi Yuda yari avuzaalibwa mu tawundi umunsi yambaye yasutse amavuta ku birenge bya Yesu olunaku luli malayo bwe yayiwa amafuta ku bigere bya Yesu Yuda yahise